Paidamang mamusin na nahobar Oh, susi. lihat ya. Kahal na tuhan mo permusin namin. Ito mo pa. Iya. Oh, pangurat tayo. Iya. Iya. Dan kamu jangan satu lagi. Itu. Kita nomor. Dirajai lumban Tony. Nomor lumban Tony. Lahak na Tuhan murah. Tidak umur ni nampur nabi itu lalu bisa nekat to gitu ani. Nah, Kalau di mas usia kuliah 10 dekon itu tahun dong. gitu. Lu bisa tahun berarti ada bonus. Ada bonus di mana? Kacang murni natuto nanti. Ya, Bi. Jadi beronai maju tuamu nama rangki nama doa tubuh berarti sudah ditak. Ya, Bi, tulang. Tidak kami dengan cara uli tutu leonon. Siang natuari dari raja satu sedarion. Las marohanani negeri. Las marutu hamuna. Asarunai langsung kali itu dua. Tapi lagi sebagai mah di rumah ringan. Poras mau nama rangki. Tidak kami berseluruh pas poluan jalan bersepeda ringan. Mah tutu tulang. Disuruh doang itu madok kamar roha. Gimana dia puhata berburu nami itu cuma. Bono mangi desain ada habataro. Bono kok kesar batuga. Ya, Bi, tulang. Dan ada pedisi angku ini manetek dan ada mehok ni rodo dulu roha. Mangempas nama. Bodai tadi dia tangan ni nama ding. Mangempas putih kasih roha namanya. Alai bolu tadi seperti itu. Marsirang sedai marsirang semudar. Pasti do ada ini manetek. Pasti do roha. Setara aku mahamu. Alai itu harta do. Nama depan aku sebelum dia. Ya, Bi, Asal tulang. donok tu masuk hati dari tua. Bebang batong di sebelum. Napura batong di tuba. Sapa musa melungun. Ngertuang maniamu. Das di roha. Mah tutu tulang. Hinaw pula kecam. Lagi. Sakit ngai. Dia kamu na marang-marang gina mari boto mau lobo. Marsinubak kamu ate. Ako ko hatra mo do. Ra manahu mamusyan na susu. Ra manggohi siya na orang do. Mah tutu Muna tulang. ang perselisihan. Dung sino ditanong. Bakit na bunga mo? Ano ko tayo opak mati ulo sa bulan nito wala Iya. ko nangyari te. Ayo tulang. Sa kapi. Obat. Jadi asatan niya mo mati. Jadi tulang.
musik aik 10 bulan sono to bodo binigyan 10 bulan. Hasahatan na, hasahatan. Tidak benar Tio. Dito. Jadi ayo mana para tahapan. Gabi. Baik kamu mau godang Stio, kamu itu kesehatan. Baik. Hulia kami matiki. Tu hula-hula namar hamarangi. Siagian. Hareba. Batubara. Simarmata. Bolo siat bagi doan nami. Ele-hele nam sabonani asuto. Sadama hamuraja nami. Kami nakin boras berbibir. Asa songan hata na tua mandok. Pirma poki baul-baul pasalongan. Pirma ton dimuna sai Roma pacamotan. Hei matutur raja nami. Jada si sada hata maden. Kita Gabi. Jala Arong do di paradehami opat ulus. Jala hamu manon mangatroni.
Upasata mi matiki. Tu hula-hula na poso. Hula-hula ni anak nami, hula-hula anak Majai mai, Barjolo, Manurung masuk mah Roma Rajai. Anak itu Sudima aka lekuison Ya betulah. parlau ni naburu tahun kurasa ngasonang ni naburuan artinya dengan chip be pola di tahun di kesehatan lepe da pola be yang pasti molo di natar surat idokon Roma 14 ayat 8 berkata hidup aku hidup untuk Kristus mati pun mati Kristus jadi baik hidup atau mati aku adalah milik Kristus. Artinya tuhita na mangulon nama dalay kudu ala ito. Betulah. Jadi mulutung sehat peta sonari mangulu maita di debata. Dan kita pasti Filipi 1 ayat 21 berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marutung mana boron adong dalan na lewat tamatian pajumpang do tuatai. Setok tong ma lam diramoti Tuhan. Asa babagani dulu mana tu babagani turuan. Hamudo sugut, hamudo aduan, jala ikodo masih ajuan. Pasatun nami Ya betulah. tadani holong nami tuhamu uparani naburu namion dihatata nabudari adong opak bulung ate mang buru ate Ya betulah. dua bulung menon naboi huwa tau kami dua bulung nai aturok kala amang boru pasatan na parjulun no tulay nami mado iboto nami Ya be. na padua honan non tu akabere nami ma pasta buman na dua nai hamu ma mangaturun amang boru Ya be.
Baik kamu masih tio-tio las pasatamu ma tu hasaban lagi. Di Hamposo hula-hula anak Majai si Marmata dohot harahap. Maturajay. Kami ula-ula na po sa muna si Marmata. Jadi itulah Nang doho para si dolo ni nami harahap. harahap. Ima tutu amang boru nakin rohami di bawah kami do nakin perbue pirnami. Jadi itulah. Dang pala manggora hami di perbue pirnami amang boru. Jadi. Alay adong dohata nama tua naman dokon. Pirma poki baul-baul mapasalongan. Pirma to di muna sa ulo na pinopari na boru nami. Luju-luju mana angka pangongo. Matutu tulang. Di son hami amang boru si manjutak. Jadi Na doho hami hula-hula na poso muna marhabo ni roha. Ima di pertuan ni naboru nami acara saur matua. jadi tulang. Jadi atau songono peparo nami amang boru do le nami. Marbuha bayan mahamuna ate. Las maroha muna macakon haron nami. Ya, betul. Boleh ate ma. Jadi para jongjong muna narak hamuna jongjong dohot na tua-tuaon siyan si Piro ninaroha nami sada maroha muna sada matay muna di puri ni naboru taon. Jadi tulang. Ate iyo sa hundulan na marhaha maranggi. Amin. Ima pepamu ima daletok kamu na mariboto na marhaha maranggi. Dipuri ni dainang naboru namin tatahaw lingon ate. Jadi tulang. Jadi sotong adongan non dipuri niyari terbege hami balita na hurang Iya. sutu hami hula-hula na poso muna ate. Jadi amang boru Jadi tulang gabi kali. songon pakatata na bodari ditikin na Maria Raja Jadi tulang. mulai naruhan nami sudedon yan daputan ulo si akka amang buru nami dohot lain nami nang dohot bibire nami alay sesuai pakatan di Maria Raja Jadi tulang. opak bulung opak lebar do ipersiapok kami amang buru mulo siyan hula-hula na poso si Marmata Jadi tulang. inaruhan nami so kono mapapiakan ni amang buru Gabi. sada may tu buru nami dohot hela nami ima Jadi. lain nami dohot ipoto nami Jadi. ama si Karol Iya. baru tupaupo nami marang bere nami ima si Karol Iya. baru na duai amang buru ma pangaturhoni Jadi, naroha sada silo pagarong dua silo paubi ma natape hola sada nilosok kami sudah ma hamu amang buru nami dapotan Matutu mau lihat. Iya. Matutu. Hula-hula tahu.
nami. Didok. Kamu amang aturhon amang guru. Gabe, gabe. Jadi, gitu kan? Iya. Mana? Iya. Kalau Allah tidak udah kai. Sama kan? Iya. Muna sidur manang pinaham. Matutu. Peserta muda museng ay mual tio tuhami hula-hula muna si marmata dohot hara margana. Paula asalo jai amang buru. Las rohanami tio maka nauli tio kanarenggan tio maka pacarian tui joloni amang buru nami di pudian ni Arion. Ay tobaro molo mual tio di parapan tando anggo panatapan. Baik kamu masih tio-tio las pada rumah Tuhan sahatan. Baik, kalau kami mah haroroni simatuani boru. Hulaku dohangki kudang na memudai raja kudah na paingoton do sadama rohamu margulu mahamu di naparbohaton ni natulang na beso makana di dok na tua-tua dibuat ina autoras dinggat di sobo di balian akahisi na marbucu na toras na iko dapotan parsaulian boloy sakti na bolon sakti na uli molo songonope partording na amang boru arong do didok si jolo-jolo tubuh molo godang pei dang nagabi si pujio molo ti peyotong dang nagabi si hatau asa dapo matong son didok ni na tua-tua asa si titik matong si do pahorong matong langgu-langguna tung songonope sakti na mina bolonon asimaro ni tuan
debata mah manggoki pasu-pasu. Matutura dyan namang Pulang margaji nanti, alana si boto tiki doha. Parkir pos doroha mangidara dyan namang guru namin nanurungan. di dol si jolo-jolo tu siajur dina mula-mula siajur mula topa mula dini habonara mula ni marhata-hata mula ni habisukon. Mula masuk batu debata pardengan basai. Amang pade. Gabi. Mula-mula naon, baik kodang mulai-mulai, dong sobai. Pada mana? Pade uli, ani mga liyak mahami. Asa dapat madidok si jolo-jolo tubuh. Asa liyak ina gabe, liyak ina parhora, asa dihami na marhulau, hula-hula boru. Alani pade uli. Sa lihat mau lihat tok kami ate. Usuli sa lihat tu basa mai masak sakti nami ate. Oh lo, gabi tulang na besa. Pade. Gabi. Masahala coba ikut dan lihat ini. Iya. Pasok-pasok.
Raja di Pangulon. Nuna pada datang. Masih holong dong asin baru. Jolo tubuh. Dolo ni pusubui indah haroroni mualtio. Para patido tong huta panatapan. Baik namang godang si tua-tua si monang-monangi. Hasatani. Hasa uara sok kami tulubai. Gabi. Kamu hita tu si pirok lau mas waton inok taon tu inganan peradian persatok kinani di pati tuatama pargalanata sok sone nang dinalau mula muse tu siap taro. Jadi ima silohonokku Tuhan muna ang dia ma diului tuata sudi pangiduata ngulaun dia pala sadario nunga tung matsayuli jala denggan hamu saluh na ang dia ma tuhat na mga leon at silas ni roha di balik ni naong marunggolo ima naong sarumbatua ibutay. Naing madaliak mahami majalam hasuton bek kamu wa godang naubar tusi.
Abang bilang di bolan saya abang malipot Mago masih bolan saya hibur ingot-ingot Tinggal kaho marguro sa saut barang sude Kuning kata sude rapat ingot-ingot Ya mata boni namar sagudo Masih baleanan roha betawan Ida permusik kopi dong sahutan atau kok? Iya. Doa tahu tadi. Mata kamu kan masuk. Doa tahu tadi. Sampai sebar musiko dengan sahutan atau kok? Siap si malung subur dan sirgal Dodot doa malung kuingot tari bersirangan Kuingot marahinang tinggal mahutan dinamang Tak subur maromang kuingot tari bersirangan Dinamang taboni namar sabu tawon Marsibaleanan roha betawan Dinamang taboni namar sabu tawon Marsibaleanan roha betawan Horas Sahutan kami atas nama STM Mual Nauli Pardo Mual Nauli tumat selas sorohan nami bolo tu pesongoni raja nami raja ni huta songon pasi tuak na tonggi na boy tar pasahat kami tuhamu na saluhu na do tu pasahat kami nak kiningan ima ay na tiyo na margumo-gumoy bolo tu songoni raja nami na boy tar pasahat kami do si tonggi-tonggi nak kiningan asa dapok matok songon na irok na dua-dua asa titiman atino pahudong mabail na sinurumah tuk songon ipe songon pasituan na tonggi na boy tar pasahat kami tuhamu amang raja inang suri pada amat taribata matong namanggohi pasu-pasuna. Jadi di keluarga Dison Papua mah. berbunga-bunga tangan nami saya debatama namandat bayi pasu-pasuna tuhamu jadi nalau Papua mami naung 10 pitu maju mani 10 walu hata nauli hata gabe naung di pasahat namar holong ni roha diamu apu hamuma hot martonga di jalan matutu. sahat sulu satu bortean nunga sahak be ulaun saur matuaon saya sahak mahita tu panggabia sahat tu parhorasan butima sahat matuaon Kita dua mata pardenggan basa na sumurungi sito palagi dohotano do sude pamisina apalah di hari nauli di bulan na dengganon di ramoti asini rohana dohita sian nabisar mata nyari sahat tubot nyarion toktong dohita di ramoti Tuhani jalan ditangihot Tuhan taro tangiaka sian nama muka di parmopoon sahat tu adat nago di pasaur matuaon ni imadainang nasaur matuaon diamu amang raja enak suri pada barjolo madok mauliate rohami tuhamu hula-hula nami matodang suang songoni tulang nami hasibuan suang songoni bora tulang nami lubat tobing suang songoni bona niari nami lubat tobing tulang rorobo nami nanggolan suang songoni mata nyari bicar nami ima hasibuan songoni nang hula-hula namar hamarangi raja nami tumatsai madok mau liate gudak situ tuduh kami
tarlumobi tu hula-hula ni anak nami hula-hula na poso. Naso tarbilangi hami aka margamuna amang raja inang suri pada. Tarlumobi ma tu raja ni na tua-tua ni huta atas nama STM pardomuad nauli. Tu amat raja do inapta suri pada. Suang somoni manang di pagulan ni huria. Na mabuka ulaunon mauliate doron nami pangulan ni huria gabe pedame tungso tarbalos sami de yamang sude papahena munai holam munai ditinggal hokamuna do akka ulau muna mangari kodi ulau nami apala ditikion asa dono matok songon na padohan ina tua-tua asa turtu ina duhur tio ina lote hata pasugabe ang raja inang suri pada na pinasahang munay marhide hata ni tuhata asimat tong rohani Tuhan sayunang matong muba sayunang mamose asa horpo sitik kotadu main na pasapang nawalu di baliat de manggagat di huta margalu-alu hata pasugabe hata pasuhoras na pinasahang munay amang raja inang suri pada apon namin mayatong hot martonga di jabu alani ope hupasatami mapangapunon madog mauliate tu raja ni pamurun nami Luluan bunod, luluan ng marsanap, luluan sa ormadua. Tamado tok kita madog mulate tu di bata, ala ni dinggan ni basana, di saha ni botaryon, di bagasan hai pasok kita, bohita concong, marsi adoban. Tarlumobi, di hamu raja ni tuturut nami, raja ni hula-hula nami dok tulang nami sa bicam na subayo dohoron nami. Mula timadok kurang dohami, terlumobi hami sa parkeleng ni ima hula-hula nami. Ususna di hamu raja ni dongas sauta nami. Among na tua-tua, na burcu, na tontong dohamu maniroy, manuturi di sude aka ulon ni ima raja ni hula-hula nami mulai san isang manugot sa tu botar ni Aryon rajaku raja bulon dihamu raja ni uta asimat tong rohani Tuhan dilema dihamu gajang niumur do hai pasok perdagingan do parto dion asa dapat matong song didok ni tua-tua asa gala-gala si teluk matong teluk ni mardagul-dagul maulo na hurang lobi hangi majakon terlumobi dihamu raja ni hutan nami asima rotuan debatatong mangabul-habul dihamu raja bulun marso basuh kami marhite ima uduk dok seret di rohan nami marhite si majujung dengan tangan na marlopit asa dapat matong sidok ni tua-tua asa turtur matong suara ni adur tio matong suara ni lote sude hata na pasu hata gabe hata na huli ipasat ni dongan isa hutan nami na tua-tua na nami asima roni tuang sayunang manguda sayunang mose ay marjula-jula matong jula-jula nay sa kolang holang ni batu dingga matong bayno ni tu tabu-tabu sude hata na huli hata gabe hata na dingga ipasat ni donga sauta nami na tua-tua nami na burjuwi apon nami matong hot martonga ni jawu asa sa matong solu sa matong tubotean toho matongi di labuan ni Tigaras ngadingga mune uli dengan itapatuba ima ulo parsawar matuan ni ima si matuan nami natulangin saya sa meto tupanggabian sa mati atau parhorasan tontong di pasu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ala insyaAllah dengan sana kita dengan kita dengan kita dengan kita ini dari pason kesehatan hati tujuan bahasa tujuan mulai sian nasogot tabuka ima kampakon ada acara ima partuat ni yang nabion ako tu pada dia ada ingat pasal tujuan ni lalu tu ada perang Marion perdalan dok ikan dadong namungutungut las roha masikop yan
God sungani perputau. Sungani je hata oda hata kegiatan Tuhan. Sungani hata pas-pas sudah kecen hula-hula orang ni hula-hula cetar buar begini. Anggiat manyan oi hai buat iparangayan hai buat ibu pagkataronan. Sudena poda munui amang inang. Anggiat ma dapat hai parangayan buat ibu pagkataronan. Songon de dokun ni na tua-tua maluhur nami. Tuhurna anduhur pio-pio di nalote. Hata nauli hata pasu. Nanung ipasanya kalau oleh Fidena pertolongan kami saya ulangan yang ulang mamos. Matutu. Pitu 7 kali 10-an. Hata nauli hata pasu dan ipasak ngung akaraja. Songoni akan macam orang ula-ula. Ulang haibon menyi. Matongan ida. Saat solu saat baten biaras. Leleng mai tamang ulu saat baik tu pakorade. Kutima. Kita malita baluaten yang suatu. Pinain tu panuhatan baik kamu masih tiu-tiu pacadamu tuasa. Gabi. Apala bona ni hasuton bain mamang musina nahobar tusi. Agenda kesempatan tu inang salohor puluh matondang komunikasi guru para lima rokata marin demahita siang juga jeno perulatus tul robat ayat sada di rumah. Nasajon maikon mate ikon magosi ugi dari
jaladang tebe ibana rodi saliring dililingna matangiang mangita. Ale Tuhan di bata manamina di banua gijang. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala di dosa kami. Jalan di panguluhuru ibana. Asa dapotang hati gorang. Dohot hanguluan kami. Asilah rohati kami. Saya ajari jalan aku lima kami. Asa unang magdili kami. Ananaw bijuho dohan namin. Maruhanami makirim di hanguluan sud. Asa unang mga dumi kami. So naso tumadaho naso marpakirimoni. Saya tayo di maruhanami tuho. Ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Na marsigat tuntu hodo kami. Sahat rodi hasusudani Tuhan nami. Amin. Dosian Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani di batang dihita salut. Dumubi ma di keluarga besar na ditinggal baru pinangon. Kuenet hamido sian rom 10 ayat 8 dido songonon. Ai ia mangulu pehita mangulu di Tuhan itu jala mate hita mate di Tuhan itu asa mangulu manang mate hita tongdo di Tuhan kita. Harusnya dianggap bedami sudah pada bulos matua ya tadalas niroh alai maka tahatai hamila tuari ay madalinang natua ke tungdo di kondutuk pakilangan inahana di hurianta akan nemebel mamanginanda tadi may dito kayan ito alay on amang inang sudi hamu pinopagila dito harusnya bukas nilo hamahan di hapusnya nanti pada lima makdo memang ikon haji dan melumar silang alai di hapusiau makdo ima soal nabi tuki mangulu be mama be di Tuhan itu jadi mangulu kita nuai mangulu di Tuhan ini ma tepe lau be inangom ini juga untuk Tuhan. Mendong malapi. Oh
olanyon. Ro di saleleng nililing na. Amin. Oh,